Eja. Ghana entertainment industry me dofo. Eja. Oko tears ne so a come here say debate kese a ekoso and say Stonebwoy and a 100% originator of AfroDancehall ana. Dodo na say debi enye ono a. Dodo na so say eyo ono a. A man fall back with facts and figures, dates. Chese medofo enya asem ketwa o. Obia kire nia onimfa the word AfroDancehall ne ho. Where it came from. Nemum, the dodo na eka and he say Stonebwoy ana sa term and sa word no AfroDancehall music no or the baye. Sabi ono aso na agiaginem ama na ye popular e wo wiase nyina. Enu nti no sabi yese nia ani die se no momo yemfa ani die nye den e ma no. Nia me busa me hunie. Wei enkanya kasa enka enya kasa enkasa bi originator na mumpo no enya ono na ebe fight ama wiase nyina hu se ono na de ade ne baaye dabi medofo se wiase wo de bibi ba ade na ba kire se ade no na ode baaye wan hwe kwa umie wa no nka because yesi dua na ba no na behu dua kro enu nti to the extent so originator na e fighting way out ama obi hu se bi ono na de ade ne baaye no eno na wahu come here say amana ye a little bit fishy a enipa bebre e doubt say there be your names be or ha come here so many di kan e you see sa word no AfroDancehall me amiti we whether Stonebwoy na de ba yo senye Stonebwoy na de ba yo me de enka enhame makoma mu no enka be ye me de say Stonebwoy mum ene ye originator of AfroDancehall. Me study the diplomatic condition of and some amount for kafa the originator of AfroDancehall na come here and say a Stonebwoy and Sanu Juma. Very good. Na on say adia ba kwa aya na eyanie. And penifo say konfo bone se oman emwa. Sa konfo no oman otimu bi. Now no the entia wo achieve bibi ewo ye industry ni ma and said that near monyam bebre one hwe kwade se wo na woko ansa ne hu said there be what did you maybe unima de krontia kamia ye say anye obi na ekoye obi fofora ye hu say e achievement say anye artist A na ekoye artist B a adekro na artist A enya ye beto no mafre no say artist B nya sa de na ye mpese be hu say ade no wo value ade a sabi eye wo dream a wonim say eno na all fight for no sabi say obi di kan nya sa abodi ni jawa nia e wo say wo ye ne say e wo say wo celebrate ni pakro no sabe ya ade be duru so ne so no kasa bia ni ho but Ghana na kwa say artists be na nya bibia dodo na be look down on it yem pese e be ka ho asem che se ye be ne tantantan wu se yonko artist kwa ba bonten wahu ka bibia fa ho ama wiase nyina hu se ade na ye nua na achieve no esombo ye Ghana fo nyina animonyam ye hu sa ade no enu nti no mamo remfi se ada a wonso e beduru so no ada ebeduru so no sada no so no wonso be ka obenya ka yento nyom fro yen celebrate you obi anka wasem obi anka won hu de me cho no ada ebeduru so no medofo wan hwe just wonso twese kan na de pa manfo acho de sa manfo say hey na de man mu hu ya na ada ebeduru so no wonso be ya wo ya ade a enka e wo say celebrate you no ebedane yawdie ebedane ntokwa one should quite so could tues come on crofobia underground and some about Bontia because said what did you maybe I buy a debot techi say artist nya bibi na obia bu nani gusua na ade krono munyina man celebrating na ade bedru so no sa de na wo no unua ni nya ya hu say no lie no a edru so a pese yen celebrate you no unso edru so sa de ne be no lie me na me kind of crack
dear na Reggie Rockstone, dear no anya Ghana music industry. Aso obi ehu ye. Enu nti ene so we ka say bia or the new genre bia ba yanto nyom friend obi anka ho asem ye mo na bodina. Me da fo obi ehu say bibia o. Da bi obi ehu say bibia me nka bi negative but me pese me ka no kre no se dey sitie no. Obi ehu say bibia. Se ma ya fa respect ni kan ya mo ma di kan ye adwuma no ayabo ma bodini wahu de me kiro no mu di kan adwuma no ma ye no mo nsa no adwuma no se ma ya ehu a mo na sabi sesi a mo tumi am wetimi influence am de respect am mo di kan mo ne wa no mo se mo show man mo nyama won. I'm telling you before God and man unso ebeduru so wodo da ko ebeduru so ba da ebeduru so no eya mi hu industry yaudie ne pese min kuminyane wa hu sa de no sa honhom na free he industry de sabi mi hu ye ka unia ba akutimi achieve bibia munyina ma celebrate ne fefefe onti ase Ghana Music Awards a celebrate ade no ya ade ne monumental ama wiase hu say yey Ghana ni musician bi etima de bibia bawo ya de dabi because ankoye obi ekoye obi enu nti nature de nature ade nature mpena ye no enioma nature mpena eno ne ye no enu nti no the same adwuma na sabi edikanfo ne ye na omanya abodini no sabi wa udi akire no ons obeku wiase ntokwa waste life no bibia achieve video manya no animonyam ne abodini na omanya no the same thing now we a musician or Ghana who achieve bibia no lie enko ba bia enko na enfa na eko enko ba bia me se wan hwe wa achieve ade no wa waste life no bibia just also akotwetwe skama nkrofo bi ansa akwa no mapa abontia be kama manfo atenye sa obi ante because ye space na kwa say obi anfo obi aho obi ye na ade ye celebrate ye ho ya die nko a pesemi nkuminya nko a die ade ye di kanfo no medofo omo di akire ba no the same treatment ye de be mo who say ye artist bi achieve bibi amanimia bi aba bonten can the milestone na sabi ni colleague net madru a celebrating it da and it is obi anya no obi hu se nya bibia na me do fo be fight ya me se be fight ya ko nyame wa koje de nyame je na bagana enko obi hu enko ba bia ji se bia wo na wo tra wa be tra she o CV mu even empenifo no mudi kan ba yi anyoma no omo mudi akire ba omutimi kiro mu so ma me ye hwe entu ka se mo so amudi akire na mo ba mo ye bibia omo mudi machini ba eden eye nature hey Ghana ye adwuma ho Ghana on ya ye adwuma nkasa but adam say odoni ye mu ne wa hu yaude we ye mu nti ye bra ye ntimi achieve ade no kra be achieve no later be kwa kodi obi nsem asema make up market on the wall because o share the history of Afrobeat krana eye Dennis mo akwaba UK mo nsa no adwuma o DJ Abrante mo and so now omo ye documentary yi omo nyina afrim ye celebrities no amma together and fight ani ade no because enmonyam ne be ko obi ontie ne emmo yen na kasa de be dru so no who cares me se basi a content creators na de hwen kwan ye betena atiantem hey na views na ba ne o mapeka krama ye no ano no twem ko ekwan eya moma yensua se sabi yenua bi achieve bibia ye de akoma pa ebe celebrate no se ba ya ada won so ebe duru so no won so ye nyina ebe celebrate because success is contagious every unua ho a ebe ba so enu nti me de me dofo me pese me kasa bebre de me kan nyina nie
Sabi se Stonebwoy ane de AfroDancehall ne ba ya yachiatum nyame enhyira no moma ye nyina ye nka mom na ye support ye nua no mom ye nyina nka mom na ye project ade na ode aba no se be ya adache no eye Ghana mom ana animunyam ne beka yen ana se be ye nso a sabi Ghana ni bi di bibi ba abonte ade ne benya sunsum no mamu remfi se ye ka se ye jai obi de ne abeka ba akode a enye ye se mo pose ye milestone na sabi ye musicians no edru no enya waiter baby obi aduru ye bia no eni se ye looking down on obi de Reggie Rockstone mo hey na Reggie mo ke o se worship wo mu se nyame o adwuma Reggie mo ye no se ye ka no kre pa na ba ye nka no kre ana ahoya no so no hey baby hey rade yawo wan hwa o kasa se obi kasa bia ni Stonebwoy wasem da bi o obi ani asem o but momien ka no kre kakra African dancehall according to Apple any these platforms ni nyina no ye de ho animonyam no e ma Shatta Wale ye ntimi kra am project wo Ghana Music Awards ase am awiase nyina wo de me kire no enu to kasa next time no se Ghana ni bi te se bia Stonebwoy so de bibia ba mo ko ka ho asem kra mo suro because munim se mo bie ma no e be obia be kasa mo ye bias mo ban ye nsua se ye be celebrate obia se artist A B C D E F G H I J K L M obia oye bibia mo ye hu se first thing Ghana first Ghana ni ye musician na ye we eye Shatta Wale and the African dancehall aba ono na mana popular say Apple Music for say African dancehall no because of Shatta Wale say ni dey na ke be for say musicians ni obi tweety obi Bonah baso obi ka ho asem ya celebrating fe next time you say Stonebwoy or the Afro dancehall aba obi ka ho asem fe yes sa akode we na aba Reggie di we na ba ye obo di say na ba ye we di say na ba ye fe till say ye betima ye sa ade no me therefore untimi nse baako e ma baako mpagya o emfa o me kind of crachro it doesn't work like that nyame onya ni nyoma sa nyame nya ni nyoma sa nyame onya ni nyoma sa na se wo akwantuom na opese wo send sika eba Ghana na ope money transfer company papa se bi omo exchange rate e wo soro kese a lemfi se de nyina nim no na dollar ne pound ne sika no asai ba na eba form but lemfi money transfer de de omo exchange rate no number 1 na ni gisem ewom kra ne say wo download gu o phone so na o register we o your first transaction na o use the promo code and say referral code Bonah BONAH o send your first $100 and say first $100 Canadian dollars or ma $20 and say $20 Canadian dollars back o send €50 or ma 15 euros cash back o send £50 or ma £10 cash back. Therefore, what you are doing? Download the Lemfi, never a good phone so next start enjoy. Biemu so say America na opese o ship America cry free America eba Ghana. Bibia pese o di free America eba Ghana. Therefore, edino eba kope Box Oak Logistics. Ofre Box Oak akachum say and I'm the BonahShow so and I'll tell you monka omonso omecho 10% discount. Ana u free abrochire akọ Ghana na odru Ghana be Kumasi udru Kumasi obepe bia da ama asoma dwoa Mr. Frey Pcash Properties ni fie ne ho CCTV cameras medofo ura fie ni interior ana se wo Ghana so na udi animu Mr. Frey Pcash Properties o Frey Pcash so akachen say enam the BonahShow so and I tell omonka omonso no impre no macho 10% discount. Thanks a million for being part of today's episode of The BonahShow. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. I'm out.